Aner tezkalo ay kenyam teme goroba nyaka yekel gwasme temenen yana nyal gwasme la rieda cha gor gwasmo erien mi bej kaba kwen ye ka doba danen cha gor keje gor ramkel ramishale address galwak wikot arwai cha gor gwasmo arwai gor ke kwi Dr. Yagmachar ma jenen wer no ku lo gore ro jadana chalat lulgat kot no kajen me belari coast mi cha gore ken ka chalat ko social media no any information me menen yen ma gwat me mi no nga jatia ka de yen nen ke de yen kwen mandana to ko biya ko te ngai ka bu ko rai ka mandana le ro no le de ro de ki ngu mi cho da lad ki ngu cha goro ko kon bu kon lan mi cha gor aram mo ka gwada na che gor ke je kana mu tore te ga de no de rara dien de je guje no de liu now dana goro ran de shan de je ger da la mu gwa mi te mi je mu dong la de ban mi cha gor gwada me mi bej ke message mi jak ne Dr. Machar so chana jemin nen be kel chana je kwen ga ta dana che gor ke je be kule nyoka mi raja ka kwide and message me menen yena magwada me che gor no nene Riek Machar arrest is no different from that of Galwa Manuel. Galwak was imprisoned for allegedly eating people. Riek Machar has been imprisoned for allegedly killing people. Galwak died behind bar. Riek Machar will never leave prison because those accused of destroying human life must answer for their action. In the end, the two are one and the same. Ezekiel Olgatkot, Lungachu County. Mnen yena me kacha gor emi be jog there and there is a gujano a joke because some people don't like do nang like joking. But chikona benang like joking cause ngai kona lat karodian. Ano Riek Machar ba compare kena Galwa Manuel. Kena du Riek Machar kena Galwa Manuel. Kena tele kedek. Galwa Manuel jene let ngai kon diale ngai kon story de. Kena Galwa Manuel me yan ke je ko jan Shamana. Kena Riek Machar man yan kaje o jen nagana. Kena Galwa che liu reti jien. Kena Riek Machar che bimin ben rar reti jien. Ko jen chana che kanak. So man ye ke Riek Machar lat Riek Machar beje dilnen. Jene kena diala ti perken. Riek Machar kena Galwa Manuel perken. Na me menen yene me mucha gor Ezekiel Olgatkot. So na me jen bana min guja. Gui yene din wari. Na me shit kana mene. Kenyam ko gor jono be lan manana tuo. Riek Machar jene unwara. Riek Machar unwara shi jor. Chebe gwara dien. Brana gujeno Riek Machar be pare o chere ke Galwa Manuel ke liure ti jen ko la na cham Riek Machar ba chebe men berar but then serve for his action. Nere ti kanware. Kene de ti ne yen gati lo ke Riek Machar kan mishu guje background ran Riek Machar lok lol gat ko me cha yen medan ka juba Riek Machar chela da jojeno mukan lol gat ko kana konluñ sen be Riek Machar cha fight ko bilol gat ko berar reti jen badan wala ci kon statement mission mo chana jenen Ashang ni mo guje jeno siasa lol gat ko bejamat ano birami mo mela nuar mi chit keji
bi gu jeno dera liu ki de janak siamen chalat bone gu gadan sianen bo melara jeno dung me haram dan la judge ki aran ngoni che che riek machar che changap che chanak ko riek machar che ne to wan che kanak alan nuere konti kere karodian nuere la ur kan nuere dien ajen namo ajen chal ke nyir la nyiri jene la bijira mamo ngum na ka jemo that jealousy nuere konti ka tiang kan dial to go naga kwar ko ni al che bene ka generation em ken ki wenga jene mo torde na de ka lo ka je bai nyir ka je ale no ngak lenya na ko ngu ngak tele mengeje tele melenya na ngak lo ara lele te ne di ale lenya chana experience mo chana inen kondial chana experience mo rate tegada kan wari and deng ne mane bane me che kula bal ano bran bi gwelia ko roine ko lar ke ci roine go ka roine jek neti ngoro ina ke 1990 rundi ji do jok during struggle angam ken struggle even nyon banbo ke struggle inen wan che kabat ke tameda tetu wan ci jek lon ke medan et na dor ngati roy ke me chalat a jon garinde ma biro ne ge dane cheneng na kene dang di chukula rioro en garang tichina roy tinin wal especially ga jak cheganak ngu chikana lado ga ja ngu chikana lado tem ke kwi jan and nothing kene kana kwak ke jam mugu yena me che jien kan nuara teme che we kinyir kaman chal ke nyir ko nga me ngajena me nuala complain karande mila daman madaba ke kel bishala ken wore kel bera mo be nyir to death no dere gwilia ki dere teme to ko je ke kwi ko gwi je no ramo mi che liu don de lo te ka lwang dere position de jakan wal ramo mo ken mo rai ke chen kele be jogo no logangak la dieri jen ke kwidu ngu mi chicken de ti chicken diere ka kwi dak ma cha gwa te re te janan lat ken o de ngam no nga de ngam dak ma cha yes sikondi ala ngaje no gang kan ngun ken position ken wuri chalga kire leadership ke kwa drug dealer la moja roda ne ka tiba mo ke yo ya la de me mi ti fail be jo wo baradi la gosde so ba ne min mo gor jino bi kir be jinok bi reng ma char bi de la jor bi reng ma char chi bi support bi ne ka tin kon la jeno chunga je kel bi ga dil nak mi jinwa den bi position bi kula je ku maintain position wal kir melade goro benwer be ka destroy kene tu kon ku kon ne no walle dier ka kwi ko de reng ma char de jenak mu cha na ka je mu cha le ne na these are the people tin kon te lat ke di chodian lotre do anwari te jang wer ko biliu ni sha ka dar ko bena kwar ka dar ko ande position me de je mane dial chicken la kwar majin ma motor ci je ko captain je ke la le ni jin karam dan tin yam mi ci gwade benurun bi je but chewe ko ter ko mu ter ko ja la lar ken wer tiken kere commission ala kwar ene kwar mi achar lar gwad mu te ko kwar re gatin la lar ken one ne nuwer che kwar che jeher nuwer che kwen che jeher mi ajo bu kwen la no gone je bitin le ko rar ko bitede bu kwen the same thing ya jo bi jina kwar la no gelung ging cha chole ran kwar aloy la ted ale che cha je kam power mi di batem cha ku laro ne ne la power la na la ka corrupt Riang bolaran la ja corrupt jen menen yana tem right now these people they ne te ka kwakti yer ka riang dien ka do mi je gan o baling ko ta ka kwak bara mo be le ne ko ta ka kwak jen menen yana tem churanu la da dur ka kwine ne konti lo nuare den bunne ba te ne de mo de be ne ka ji te ga ka ji no ngum la de jen ngak ne me chen me le ko kan they are beneficiary kan je kan kwak kaneten kontin kunwer ku kan kadana reng ma char minen yena kwala reng ma chara kuer ki reng ma chara berar mi logo jadi lo ke election ma gwada na kwanga kwartin di kuer da ma guderi ko kwanga tara ma kap ketede bati de wona ko ngaga naka me dan chang ni lol gat ko me cha yen kene di al ko kien taram shi mlar no lol gat ko da naka no everybody
pal jen ko de lol gat ko der brar di reti jen ne ri wan pal kan badan wala ci kono opposite chana jenen ka lol gat ko jereng machar abdi liure te jen ke mi che jena nakaje na mo de yene gujide ani be jelong kamu kon nyok man chala da lol gat ko ke kwireng machar ke che ke jen statement dan chana nen gwada me nyu de jen odi ala lol chen war jaga da ko ready ala division cha create already tele division mo ngon yam tam that division cha create ke kwingo ka kwiko ba gore jen point de lo ma daga na eno run jiken chicken de kwain ka ne diala ko kindi lan warin gwara dien ko ba we laram yale na dor yene ka bana mo che de go akaram la kuar mitike vision ko bene dial bakarwa kon junub ruine diatan diri wike le diri rwai diri we ka bintiu diri we na gwat diri no diri ka wala malatan chaje de lo ko jinnu ajinwa but maybe kwaru bi je limit shi gura bo wanyam jante ka kan activity ti ku kon kala nentine malang ne gwad me jene lang ne no dakar ma chara bera jin yo mu ku kwaru ku je bogor ka ne da kontin go tin noge den bi bogor bachi kwerchi bugor ko reng machara kon liu baji kulungo now you are creating more people to baji nyir to baji look ene gwad jai ne enten taram mo bi chonga jeke of course tengu jino yo ku kan ting nen ko ken ku kan agera baji gor keke there's a time but kan ku jino man le de bo chiu che chong so reng machara talam bi ne rete jen reng machara chwa je per ka galwa mangwel jenelet enono emeliu ke jabon chiu jene chana cha kacham ngayen meliu ke galwa mo kon ke story kalwa ngwel me naga ko cherun ke chaga nien pan reti jen chai jogo jen chana jogo no e kana le markas michal ke diade ye diede ko chilo de tes ko be brare ti jen ajene dane we roda yur ke je chu tele ke chu yet ajene naga unless me take a version that jen me jen galwa ngwel ken liu reti jen chi liu ni jere ti jen so en this story no mo michal she distort already kana liu reti jen liu kan wude kamugor jana lo jane ye moja kan kamarkat ke ziade jen ta dane liu ka jen ko chenin kate konte ni ne chaganin den me jani yoro rode lo dara kula tok den chure ko mo chue chuje atalo ide me dane wina chioi jani chana chaga cham cha chu yen ka pekte ka no den cherun ke chaganin chana chai jogo no mu witle we balaka die wala bakel wala wel and then baji luin choyo bal micha to ya jo to ke na jo ke yo kwam mo ke ziade ajena mo wi na kono so chi ade compare ka dak machar jen tele rami mo michena an kur dana to ka nasir a millet kir mi yadi neja especially ne kono shunkel ke kir nyine norway ami ke SSPDF lingen tokna akan re kana to kan contract sia mi ge sia gali kwaring machar kwala okebdi anga mu kun norway ami ko control ngai ndi ala ken ngana dawit ram ka mai da dawit ne re konta dawit ne kor hoken ko nyai na ke jabla ga la kanan o so gan ka rodien ka SSPDF te kan nasir la kana la kan kanen ni sha ka ko na ka bom la wich de ni SSPDF to kon ke de ni South Sudan so ji yo gwat ajen mission mo so ko ke citizen ne gor kan de man no ne go ne me we demand this go ne ba ne mu ke national army ke unified force te bine begang ne de chine linga ka den chalo den ya non deploy ni de mi diro bana ba mi ken ba kap a Johnson lin kan kan shorale so ngola diena kana right kate George eneme mi yan kere machar a purely political case, a politically motivated case so mangai kondiale so nyiru kere machar chebe jaga jalu you know ramme mo kurar den kuje wi ko der liu ma jiram da la ya tikere grun bane den bram mo balodot so che chong chua da ma chal chua wi jo der liu reti gen a chang dwale je boko dong der yo wi bokka kuin kwara che chong ga gen o der je wi ko der liu a chang e kin ya di do taram de je wi chen o der liu ko era ne human being mitel mi chitong nyen geji che chai de wi chen o nga ga liu bu ba lo kwa chang ne kir bo yang liu bon tam ngoda bo wi bo che de ta kama so she jan ani ya rodun ke jikot ko chai cha kot so lo the humanity
ya temat